Sawubona sihlobo sami sakavuka udle. Ngiyajabula kakhulu kukhuthadwa nguwe. Ngiyajabula futhi ukuthi sihlephulelane ngibuyele khona kuGenesis sahluko 8 verse 1. uNkulunkulu wamkhumbula Noah netilwane tonke kanye nato tonke tifuyo labenato emkhunjini. uNkulunkulu waletha umoya waphuphutha kwemhlaba emanti etsha. Bese verse 15 uthi uNkulunkulu wakhuluma kuNoah wathi, phuma emkhunjini wena nemkakho nemadvodzana akho nebafati bemadvodzana akho. Bese verse 20 Noah wakhela uNkulunkulu lilathi. Wathatha kuto tonke tifuyo letihlambulukile nakuto tonke tinyoni letihlambulukile, wanikela kuNkulunkulu umnikelo wekushiswa elathini. Kwangathi lenhlitiyo Nkosi yami, kunangu umnyaka nangu, beyingaba khona kuwe nakimi, emva kokuthi uNkulunkulu asende sandanda, waphinze waphuphutha loku lebekubulala labanye, sase siyaphuma siphilile. Noah wenda njalo. Wathi makabuka Noah wathi, mine ngisenemfati, mine ngisenemntwana. Kumbe lo munye uyabuka athi, mine ngisenemtali. Yenkosi yami, uyathi kuyandandwa, kuyacwilwa kule minyaka, bayacwila abantu. Noah bekade ukuthi mine la ngindande khona kufe bantfu, mine la ngindande nemfuyo yami khona labanye bafelwe imfuyo kwa nempilo yabo kanjalo. Kepha Noah uthi, mine uNkulunkulu ungende ngandanda. Yesihlobo sami, uNkulunkulu ukwende wandanda, ukwende waphuma lapho labanye bafa khona. Kumbe futhi ukwende wakhona kusebenta lapho labanye badendwa khona, bacwila khona. uNkulunkulu ukwende wahola labanye bangasaholi, labanye bathi bavukela emsebentini bakhanze emahhovisi akhiyiwe, abanalutho longikhuluma. Kepha uNkulunkulu wena solo ukundandisile. uNkulunkulu undandise Noah nemndeni wakhe, wamndandisa nemfuyo yakhe. uNkulunkulu ngathi Noah ubuka uyamangala ukuthi yini le ngenta ngihlabele kuphela ngithi anginako lokwanele. Uyathi-ke kube buhlungu kulesinye isikhathi. Uthi igodle kwakona lokho nje kuhlabehlabela, uthi igodle kwakona lokho kuyomkhonda lo uNkulunkulu lokwende wandanda, wakwenda waphila lapho labanye bashone khona. Iminyaka lefana neminyaka yabo COVID, ukwende wandanda uNkulunkulu, waphinze wayiphuphutha iCOVID yahamba, waphuma uphilile njenganowa. Bekungaba njani? Sewuke ucabangisise, ungagcini njengemlomo ukuthi ngingayisa ntoni kuye efanele kumbonga. Kepha ulengise Noah kuthi noma ngabe Nkosi nginakunye kulokuphumile kulokusinzile, ngiko lengidawuthi ngako ngicela ubone kubonga kwami. Noah ngathi wahlala wabuka intuthu ibhunya, wathi kwangathi ngabhunyela emakhala asimakathe emukele kubonga kwami. Bekungaba njani? kuNoah bekungenamfundisi kungenasondlo, kepha wathi ufanele uNkulunkulu kubongwa. Ake ukuvakalise kubonga kwakho. Bekungaba njani? Kumbe ufaka lowo mnikelo usesondweni noma ukuphi, ubuke uhamba uthi Nkosi yemukela kubonga kwami. Angifuni kubonga ngetindzebe temilomo kuphela, kepha ngiyabonga ukuthi ungindandisile kule minyaka. Ungende ngaphila labanye basangene, kepha mina wangiphilisa. Wangigcinela nelutho lwami.
kumbe umndeni ngisenawo, batali nginabo, bantwana nginabo, nemsebenzi nginawo, nemfuyo nginawo, nemasimi nginawo. Labanye bacwilile, mina solo ngiyandanda, ngiyabonga simakathe. Amen.